Ngithanda ukubingelela umdodwa wethu, my prophetess. I'm humbled to be given this opportunity tonight. Ngithi ngibonga uNkulunkulu ungithwesa nje nomthwalo longaka naye ukuthi ulanga lelimqoka lelifanana nalela namuhla ungithwese umthwalo ukuthi ivila namhlanje ngenhlebelele lona abathandakayo. Amen. Make ngihlonipha uJobo leliphezu kwakho ngoba uthi Davida Nkosi kuko konke olungakuthatha kimi manje kepha mawungasusi uJobo lwakho phezu kwakho. I respect the anointing upon you. Ngibingelele umndeni wakavulakati baphephethe. Ngiyathi uNkulunkulu is a God of mysteries ngoba uma siva ngoba nathi bese singicacala ivakasha lakhaya. Uthi make nakabusisa bakavulakade uthi bophephethe maye uNkulunkulu umthwese umthwalo. Lele nomthwele ke namhlanje ukuthi nakwaZulu bathi bayede. Nathi ngiye futhi ngibingelele umndeni wakaMsibi sithi bondlondo siyabonga kuba nathi namhlanje. Amen. Sidonigabusela ukuthi makwenu simphethe njani. We are inciting the love ukuthi nangamphathi kahle, she's got family in us. To the worshipers, the praise team, you're looking so radiant today. Onge Sunday ngabantu phasiya ubegqoka sebala angisibaba. Amen. Ubabe nabomake youth abancane, the worshipers and the band members. You know there is uma ulalela ihlabelelo kaDavida uthi uNkulunkulu uhlala endumisweni. Amen. So guys, you must know that you occupy a very important position in heaven. Amen. As a worshipper. Amen. Ngivumeleke mntwana kaNkulunkulu ngimthathe ngemehlo engqondo. Let me hypnotize you kwasho silungu. Lapho kona abantu nabahypnotizile bangakwendisa noma ngayi. But ngemehlo engqondo angicela kumthatha abathandekayo. Sesiyibuke lendzaba lesihlangene nayo ngayo leya namhlanje. Ngibhlungu nje ukuthi konke letishumayelo nemavi alishumi lasikhombisa lakhulunyiwe sathethe i-message namhlanje. Amen. When it would be unfair for me to say ngono ngiyohlala phasi but nje kulokho sengilungisele sale mcambita nami kulolo senikuvile. Amen. Isaiah 55 verse 8. Ithanda namhlanje is the Easter. Pasika bathakileka, the significance of the Pasika. Amen. Amen. Isaiah 55 verse 8. Ngicela ufundzele khona. Isaiah 55 verse 8. Sihloko uNkulunkulu wethana ngemusa. Isaiah 55 verse 8. Sihloko uNkulunkulu wephana ngemusa. Verse 8. Ngoba imicabango yami ayisiyo imicabango yenu. Netindlela tenu akusizo tindlela tami. Kusho simakazi. Amen. Ukucabanga kwethu akufanani nokucabanga kwaNkulunkulu ngathi. Amen. Verse 11 uthi linjalo wena livi lami leliphuma emlonyeni wami lingeke libuye kimi yabaya kodwa la liyawenda lokho lokuhlosile liwufeze umgomo walo lengilikhiphele wona. Amen. Lenteni lufeze umgomo wawo lengiwukhiphele lona. Amen. Turn with me to the book of Psalms 22. Verse 16.
lokungathi ke bathandekayo ngiyo ke imessage namhlanje lesihlangane ngayo namhlanje utangishayela nje verse 16 Dihlabelelo 22 verse 16 sihloko sinilo sekuhlupheka nendumiso yaNkulunkulu. Verse number 16 yebo ke tinja timihaca endzawo tonke nesicumbi salababi simtungeletile simibhobose etandla netinyama. Senonze ngingibambo tiyabana bayangigolotela bangihenetela behlukaniselana ngetimpahla tami bentelani inkatho ngengubo yami. Amen. Bathandekayo uma njengoba ngisho ukuthi lesikhathi lesi sikhuluma nga-AD no nga-BC ngesikwakhona bathi before Christ. Lithi iBhayibheli it was 1,000 years before Christ abakhona. Lapho khona uDavida uba nesambulo uyamvetela uNkulunkulu ngefuture or ngelikusasa lokuzakwendeka kona. Uthi kuverse 16 ngixolise nje bathandeka kepha kusho iBhayibheli ukuthi tinja titabe tintongeletile. Turn with me to the book of Matthew 27 verse 27. Amen. Matthew 27 verse 27 sihloko emasotha ahlekisa ngaJesu emasotha alusibalikhulu ase athatha Jesu amnikisa esigodlweni salusibalikhulu lonke libutho lemasotha lasonzela lamthungelela lamhlubula tingubo takhe lamembathisa ingubo lebomvu laseleluka umchele ngemanyeva lawufaka enhloko yakhe lambathisa umhlanga ngesekudla laguqa embi kwakhe. Amen. Naku ke bathandekayo amahubo 16 uthi David uthi tinja tiyongitungelela bantu labakhohlakele bayamtungeleta bangihlabe tandla tami netinyawo tami. Matthew 27 uthini kithi uthi bamthatha Jesu bamshaya bathi nabamshaya bathandekayo babendisa yonke into lobongayicabanga emhlabeni kepha na indodana kaNkulunkulu ayishongo nalinye ligama. Amen. Bamshaya allow me kusho silungu sithi to take you back kuthi bamshaya kwayitolo kusukela itolo kunamhla bebamshaya nyalo sikhathi ngibani sen 1:20 ithi iBhayibheli bese bamphanyekile esiphambanweni lithi iBhayibheli bamshaya kusuku bonke. Lento lekhulunywa uDavida kumahubo mjulo wathi sitawufika isikhathi khona lapho bayongitungeleta khona bangishaya. Lithi iBhayibheli lami bamshaya bahlekisa ngayo bathi bamshaya bathi prophesya ushaywe ngibani bamendisa yonke into lobongayicabanga lembi lebe bangayeni umuntu bathandekayo. Libuye lithi lapha khona bathatha ngisho nemanyeva bamthonsa wona bamheletela bathi inkosi yamaJuda. Amen. Kubo lokho njengoba ashilo uDavida wathi bayongitungelela bangithatha bangihlabe tandla bendeli bavete ngisho netimbambo tami tiyowubalela. Sifunzani ke lapho ke uma uqhubeka nayo incwadi yamahubo ithi bamshaya uJesu up to lapho khona sebamsusa khona bafarisi sebamyisa kuPilate yokuthi ke manje sebamthwesa licala. Afike Pilate nakababa siyambuta ungiyo yini inkosi yamaJuda athule Jesu uthi wambuta imibuzo wathi Jesu mose nguwe loshoyo ngami mina ufuna kuphendule emthini. Athi Pilate ayisasingangami eve ukuthi ukhona Herod kulendzawo
athi mthumeleni kuHerod naye athathe isijubo ngayo. IBhayibheli lami lingitshela ukuthi afike kuHerod athi Herod man kudzala ngifuna kuva ngawo. Then uyinkosi emaJuda. Lithi iBhayibheli he ridiculed wahlekisa ngaJesu kwaze wangakhiphi nalinye igama Jesu. Amen. Ekwenteni njalo lapho khona sifunzani bathandekayo. Lithi lami iBhayibheli okuthini uJesu bamsusa kuPilate bamisa kuHerod lokumehlisa amenyusa bagcina sebavana laba bobabili uHerod naPilate bebangavani. Kungiko ke bathandekayo lesifunzani lana sifunza ukuthi bantu nabahlangene ngathi or nabahlangene ngawo ngisho netitha takho titawuvana ngani ngoba tithi nje tifuna kukulwisa uma ngale ukuthi bakulwisa wendele. Uma ngabe bekwenqenteka lokho enkosini yamakhosi lenkosi yethu uJesu Kristu mina nawe besibobani kuthi nje thina sicela uNkulunkulu Nkosi uma ngena lapho ngoba lithi iBhayibheli likhona that season that we go through the valley of Baca. Leyo ndzawo leyo ipathi indzawo leyo mile indzawo lengathandzeki lenhlaka ngato tonke tindlela but athi uNkulunkulu ngiyoba nawe nalapho ukhona khona. Sifunze kabathandekayo ukuthi bamshaya uJesu bathi ke sebamshayile njengoba achaza amahubo bamthatha bamhlubula timpahla takhe okumhlubuleni timpahla babonisa ngisho nemtimba wakhe ukuthi bebamshaye asangoni. Lokho ke usibonisana njengoba asho mahubo ukuthi batamhlubula ngisho netimbango tami titawubaleka. Amen bathandekayo. Amen. John 19 verse 25. John 19. John 19 verse 25. Sihloko Jesu ekubethelwa esiphambanweni. 25. Lapha eceleni kwesiphambano saJesu bekume unina wakhe nadzadewabo nina naMariya umkaKlopasi naMariya waseMagdala. Jesu wabona unina nemfundi labekamthanda bebekhona lapho. Ngakho wase uthi kunina make naso indodana yakho. Wathi kulo mfundi ukala nami unyoko. Kusukela ngaleso sikhathi lo mfundi wathatha lo nina waJesu wayawuhlala naye phakathi. Amen. Prior to that or before 24 sifunza ukuthi amasotsha amthatha ambethele esiphambanweni. Ekwenteni njalo bathatha timpahla takhe bendani bafuna ukuhlephulelana kona. Lokho bekusibonisa ukuthi lento leyakhulunywa uDavida kumahubo naye manje seyaphinzeka uNkulunkulu abembonisile eDavida ukuthi kuyofika isikhathi lapho khona iyoshaya indodana. Uma ngibuka nje lenzaba sesezulwini isengeleki yonke lento lena libandla lonke lemazulu kuhlangene uthi uNkulunkulu ngibane ngomthuma emhlabeni leyofela abantu babo. Uma bonke sebabuka all this procedure leyendeka kuJesu lithi iBhayibheli kude namunye lwavuma ukuthi inkosi ithuma mina ngobe nomsebenzi bonzima ngendlela lesimangaliso. Amen. Yavuma inkosi yamakhosi yethu lengiJesu Kristu athi inkosi thuma mina. Thuma mina nkosi kuyofela abantu ababo. Ngani ngobe uthi Jesu sebamphanyekile esiphambanweni nasakhala athi Eloi Eloi lama sabachthani. Uthi Jesu lana bekakhala ngobe lithi iBhayibheli wathi uthi uNkulunkulu wehlise emehlo esiphambanweni uyambuka wamthola angabukeli. Ngani ngobe abethwele tono tethu bathandekayo bonke ubuthakathaka bethu wakuthatha Jesu njengoba isho incwadi emaKholosi ukuthi wakuthatha kuhlekwa kwakho nami kubithwa emagama bakubite nangabe Jesu bangambita ayindodana kaNkulunkulu labeka perform ama miracles lephana wathi sebamphanyekile esiphambanweni bahlekisa ngaye bathi thumela tingilozi titokwehlisa lapho nangabe bowuwathi kusinzisa labanye awubaceli ngani bakusindise nawe wena. Amen.
lokho-ke kusifunzo kimi nawe njengemntwana kaNkulunkulu ukuthi uma bekunenteka kuJesu njengoba asho athi uthethe kuhlupheka kwethu nokubuthakathaka kwethu wakuthatha wayokuphanyeka esiphambanweni kuthi thina nawe noma ngayini esivelele sithi Nkosi le mthwalo lesengibhekene nawo awusesingangabo kungani ngoba na Jesu wakhala kuNkulunkulu athi Nkosi sesifikile isikhathi lapho khona sekungiso isikhathi sayophanyeka uthi Nkosi yekudlisa lesi sitha phambi kwami ngani ngoba bekulukhuni lenzima lebebhekene nenkosi yethu uJesu Kristu amen so ngakithi ke bathandekayo in giving you the assurance ngokunikeza dulo uqina ukuthi asiqineni bathandekayo uhlethwa lokuqala kukhona bani bayohlangana nathi babe bangani ngenxa yethu bekukhona dvulu namanje kukhona kungabo make athi lana wathi kulukhuni kuxolela ngoba athi uNkulunkulu xolela makhelwane wakho tinja takhe tile kakho titokonela likhaya lakho athi xolela kungabo Jesu wathi asalene esiphambanweni wathi Nkosi wathi babe baxolele abakwati bakwendawo kungani Jesu bekabonile ukuthi kungumthwalo longasima lula it can only take the grace of God nathatha umusa kaNkulunkulu ukuthi ukwazi ukuxolela umuntu ngoba mina nawe nanti ngiyaxolela kepha kusasa nasengikubuka ukuthi kepha bani bongendani busy uyangikhumbuza umuntu ukuthi ukwendeni kanti uthi uNkulunkulu uma ucela mina ngikuxolele ngiyaxolela tono tapha ngikubaleli baze bambuza Jesu sixolele kangakanani uthi 7 times 7 times 7 fika lengibani it's infinity meaning ukuthi kuxolela kufunakala kube yinto lehlala esethinzebeni temlomo yethu amen ngimthanda kabi Davida ngoba uma uthi uyabuka uthi iBhayibheli lithi ngokuthi uNkulunkulu abethanze Davida wamenda sibusiso wathi indlu yakho Davida iyoba yindlu emakhosi yakwa-Israyela amen kungako Jesu kuthiwa wendlu indodana yendlu kaDavida kungani ngoba David whatever he did or konke labekwenda Davida bekacela uNkulunkulu acela inthethelelo kuNkulunkulu noma ngayini labekayena David would consult God athi Nkosi uvuyavuma yini kwala sebathumbe bakhe nemndeni wakhe waya uNkulunkulu ebuhlungini sebafuna kumkhanda ngamatshe masotsha akhe waya uNkulunkulu athi Nkosi must I pursue these people who are fighting against me ngikuphi ke umntwana kaNkulunkulu ngokupha dolo qina ukuthi asiqineni bathandekayo inkosi yamakhosi yalenga manje esiphambanweni njengoba esikhuluma ngoba lithi iBhayibheli 3 hours alenga esiphambanweni the agony lobuhlungu ngoba lithi iBhayibheli bamhlaba netinyawo ngaleso sento leso iweight yakhe yonke beyila etandleni nalatinyawo kwendani lithi iBhayibheli nabasichazela ukuthi sithi science abamchazela that pain or the posture or lendlela bebambethele ngayo esiphambanweni behamba ikusuffocate ikuvimbe umoya ikuvimbe nokuphefumula it was the most cruel death that was devised by the Romans against citizens that were fighting the Romans bekubufa lobebuhlungu ngendlela lesimangaliso ngesilungu bathi they called it a slow painful death lapho khona ulenga esiphambanweni for 3 hours lami iBhayibheli imtshela ukuthi wathi nasabonile ukuthi sesifikile isikhathi wanikela ngemphefumulo wakhe wathi babe lobo ngithume wona emkabeni sengikwendile lami ke iBhayibheli lithi ke ngokuvuleka ngokuhlephuka kwelikhethisi esondweni look at the irony here simangaliso saNkulunkulu lithi iBhayibheli lelikhethisi lahlephuka kusuka etulu liya ephasi meaning ukuthi kube lasuka phasi la etulu bekuthiwa khona lwafika walijuma but ngenxa ukuthi uNkulunkulu waseparate wathi ke nathi sesiphiwe ligunya njengebantwana bakaNkulunkulu lokuthi ungena through the holy of the holies njengoba akhazile ingcebo lana ukuthi bowukhungwa sandla noma ukhungwa nyawo kuthi ungabe utawubuya yini it was a trial and error kuthi hamba uyosixolisela uNkulunkulu but ke thina ngokufa kwaJesu he made it possible ukuthi
nami nawe sitithobe uma sesifuna usito uNkulunkulu asithi umsebenzi wabafundisi sesiyabathathela. They are there to guide us, but nathi we have been given the opportunity, or nathi sinikiwe leligunya lokuya kubaba wethu wasemazulu sithi Nkosi ngixolele uma sengonile. Ngaloko ke bathandekayo ngiyawubusisa ngokuthi iphindze futhi nivale nani encwadini ya-Isaiah 53 tawuqala nje verse 5. Amen. Amen. Isaiah 53 verse 5. Kodwa yagwazwa ngenxa yephambuko tethu, yafihlitwa ngenxa yekona kwethu. Sijeziso saba setikwayo, kuze thine sibe nekuthula. Ngemanxeba emivimbo yayo siyaphiliswa thina. Amen. Inkosi ibusise kufundo walidlayo bathandekayo. Ngicela ngifana namuhla ngiyobonga the word. Heavenly Father, we thank you in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Nkosi siyabonga ukuthi namhlanje sibungaza liphasika lapho khona walele esiphambanweni wasifela tonotele. Siyabonga ke Jesu ukuthi ngokuhlephulwa kwemqiva wakho sathula insindiso negazi legadi lowayichitha esiphambanweni. Ngiyo lesikhulumelayo namhlanje Nkosi. Ngoba uthi Maria nakafuna ukubamba Jesu sovukile esiphambanweni uthi Jesu ungangibambi Maria ngisengayimikisi ingadi kubabe ekazulwini. Ngayo ke Nkosi siyabonga ukuthi babe namhlanje sineligunya lokuma phambi kwethu. Sithi wena umelusi wethu thina asesweni. Inkosi usisise ngegama likaJesu. Amen. Amen.